Grabe ka ng bola, mapupunta sa manood. Ito si Diso. Diso pa rin, didiskarte. Tolituano, number 7. Ordona. Diso, baseline moves. Naulong pass, naagaw ni Gonzales. Gonzales. Back to number 16, the brother. Ordona, Vites, Eno, Spengles, ito si number 16, didiskarte. 10 seconds to shoot. Number 11, 16 for the fullback, for 2 points. 10 seconds to shoot. Redondo, Evelyn Carter, number 4 for the layup for 2 points. Nyaga pa rin. 10 seconds to shoot. Mapate, natimba natin. Wala, masyado baba. Pero may foul. Redondo ulit. Medyo tahimik pa ang mga ulit. Redondo, Evelyn Carter pa Nieto. Pinasa kay Redondo. Ito si Ordona, didiskarte. Nakita si Redondo, underneath lang. Redondo pa rin. Pero may fouls. Hello, break para kay Ordona. What a nice move. Ito si Jimmy Gonzales. To number 11. Fadeaway jumper. Rebound para sa Barangay Manalol. Redondo. To Redondo collection. Nakita si Ordona. Pumukol ng 3. Masyado baras. Rebound. Reverse layup for Nieto. Nakita sa ilalim si Sergey. Redondo for the layup. Ay! This one. Ito. Okay, back to the ball game. Nieto. Nakita si number 7. Sa keyboard. Pumukol ng 3. Number 5, Diso. Didiskarte ko sa bagay na nakol. Take 4 ang ating score. Napakaganda naman. Diso to Ordona. Lays it up. Pass it out. Spring road para kay Ordona. Rebound. Napigat. Napunta pa rin kay Ordona. Binigay kay Diso. Paman. Play. Tumira ng 3. Masyadong malakas. Rebound. Napunta kay Adoy. Ano si Gonzales? Sa keyboard. Sa keyboard. Ito. Nieto. Nieto pa rin. Didiskarte. Nieto. Nakakita ng ball sa gitna. Ladies nila. Wala. Rebound. Napunta kay Redondo. Pass to Ordona. For the layup. For 2 points. 4 and 8-point lead. Sa keyboard number 18. Dohaday. Baseline moves. Pinili. Pero 12-4 and an 8-point lead for Barangay Manalol. Diso. Pumukol ng 3. Wala. Rebound. Redondo underneath for 2 points. 5 minutes for the first quarter. Eno Castillo. Time to shoot. Gonzales. Reverse layup. Nakita na ng moves. Diso. Nakita si Ordona. Ordona pa rin. Napas na ilalim. Ito ang parang. Another big rebound para kay Aday. 4-8-6. Ito, sa keyboard, sa steady moves. Using the glass, masyado malakas. Rebound para kay Ordona. Ito, Ordona. Nakakabilis. Ordona pa rin.
Baladan for 3 points. 17-7. Sagipon from downtown. No good. Big rebound para kay Sereno. Pero nakuha ni Aday. That's it. Tizo. Versus Barangay Pangulo. Ito si Tampoco. Speko. Nakakaw. Sagipon. Ladies na. Pinit. Napitan. Sagipon pa rin. Binigay kay jersey number 9. Ito Tampoco. Ito. Iman. Size 7 goals. Boy team. 2 minutes remaining for the first quarter. Sagipon. Euros next. Wala. Pass break. Para kay Baladan. Easy. 2 points. Magkalamangan na para kay Manaon. Ito. Aday. For the winner goal. Stroke. Number 9 underneath. Wala pa rin. Ito. Tumatakbo ang goal kay Manaon. Pass to Ule. Pull up number. That's 2. Piaspa, pinilit, wala pa rin. Ito, rebound. Steal, para kay Sagipon. Sagipon, nice block. Wala pa rin. 1 minute and 10 seconds. Sa ating first quarter. 14 seconds shot clock. Baladan, tumira ng 3. Pagkalabalas, rebound para kay Ivan. 10 seconds to shoot. Number 17. To Ivan. Nakita si Gabriel. Baseline pass to Sagipon. Nakita si Gonzales. Outside moves. Veterano yan. Ito si Ivan. Ivan pa rin ang may tama ng bola. Binigay kay Baladan. Number 17. Nagsisintas na play. Nakita si Ripangol. Libre si Rodel for 2. Ito, crossover move para kay Nieto. Nice snap, block, rebound. Kanina lang muna. Gonzales. Ito, Baladan, number 10. Binigay kay Ripangol. Danjor. Wala. Ito, napunto na naman sa Barangay Manaon. Ivan ang mamadali. Next line and ball. Baladan for 3 points. 12. Malaki na ang kalamangan. Sagipon. 14, 40. 8 minutes and 20 seconds for the second quarter. Ayan si Ripangol. Ito, wala. Mendes. Meron. Ito, Gonzales. Gonzales, in a pass break. Para kay Sagipon. 14 seconds shot clock. 10 seconds. Baladan, libre. Another 2 points. Ito, Ule. Over the press. Bang, bang, bang.
Minutes and 45 seconds sa ating second quarter. Gonzales. Libre si number 13, Castro for 2 balls. Espada, wala. Ano? Si Nieto, medyo malas. Twenty-nine point lead for Barangay Manawal. Ito, cross over goals. 10 seconds shot clock. Gonzales, binigay kay Kevin Pan, Abate. Abate. Abate, no post play. Abate. Pinili sa loob. Wala pa rin. Rebound. Abate pa rin ang pinili. Abate. Tatlo na yan. First throw, no good. Second throw. Alis ka ba yan kay Iban, binigay kay Baladan. Libre, masyado malakas. Iban lang din si number 12, nakagaw. Pero, halikaw pa, on the run, nice enough. And 2, may pinaka-defense na Barangay Alipapa. Ano? Nakakagaw ulit. Kaya dalawa, Barangay Alipapa. Juliano, 2 balls. 23-47. Eto, Ivan, guarded by Sanchez, on jersey number 18 for 2. Pass play, Barangay Nieto, wala. Excited. First throw, Barangay. Second throw. Pasok yan, 84-93, 2 minutes and 30 seconds. Steal! Sangibo, lays it up for 2 points! 86-93. Pito na lang. Ayan. Setting up the play. Ricardo, 14 seconds shot clock. Iniwan ang mula. 10 seconds to shoot. Ordoña! For 2. Para kay Ordoña. Upper pa. 96-86. Sagipat. Sagipat to Tapogo. Taplover. Too strong. Agawan mo pala. Tapogo sa Barangay Manawal. Ito. Jose. 1 minute and 40 seconds. Iniikot ang bola. 14 seconds shot clock. 10 seconds to shoot. Libre si Ricardo. Pass break play. Gonzales. Nakagaw. Turnover para sa Barangay Alipapa. 1 minute and 15 seconds. Ang oras na din kalalabi. Ordoña for 2 points. 99-86. Crazy ulit. Ito, Castillo. Tumira ng 3. Wala. Rebound para kay Tiso. 1 minute and a 13-point lead for Barangay Manawal.
14 seconds